Nou vir 'n naweek uitstappie in Port Elizabeth waar Nelson Mandela kunstenaars geïnspireer het. Maar voor ek wys, maak ek eers vol by BP sodat ek Avios kan insamel. Op die manier hou my naweek uitstappies aan en aan. En onthou, ek kry 1 Avios vir elke 2 liter brandstof as ek met my Avios kredietkaart betaal. Dis mos nou lekker. Ek word beloon vir geld wat ek in elk geval sou spandeer. Top besigheid. Maar hier's die storie. PE het 'n roete 67 waar jy 67 openbare kunswerke kan sien. Ek begin by die busstasie waar 'n groep vol blind mice die muurskildery gemaak het. Christo, hierdie muurkuns helder hierdie plek so op. Dit was presies die hele idee om dit so helder en kleurvol as moontlik te maak. So a big part of the mural was to capture the idea of the journey in the mornings or even after work. You see lots of people, you see lots of faces. Sometimes you see the same faces over and over. You see like cars driving by, you see people walking the dog, so we try to keep it as fun and as entertaining also as possible. Maar hierdie muur is so groot, ek moet vra, hoe het julle dit alles in perspektief gehou? From the start, we actually made use of a projector so that we actually know where everything will sit on the wall, and then we took it from there. You know what, a lot of the times we actually found ourselves climbing down from the scaffold. Just stand back, just to look at everything and see if everything's in perfect perspective. So, Sean Marco, since you're going on this artistic journey today on the Route 67, we've brought a few goodies along for you to try your hand at a bit of art. Okay, kom ons kyk wat dit ons sê. Maar ek kan niks beloof nie. Laaste keer het dit nie so goed gegaan nie. Maar ons kyk wat ek kan doen. Yeah, we'll see you later to see what you've been doing. Die mense weet duidelik nie van my non-existent kunsvermoëns nie. Nou vir 'n kronkelroete wat by die strandarea begin en bult opgaan. Natuurlik as ek op my skateboard is. Al die kunswerke op die pad het op 'n manier te doen met die ontwikkeling van Port Elizabeth, terwyl die kronkelpad die stemrye van 1994 uitbeeld. Ek neem aan dat die kruisies simboliseer die stemkruisies. Dit simboliseer die stemkruis en dit simboliseer mense self, want as daar baie kruise wat bymekaar staan, dan kan mense bymekaar 'n verskil maak. Want ek hou daarvan dat dit so in die wind waai. Ons is mos die Windy City, so ons wou dit inbring. But Sean Marco, you're not allowed to go until I give you your piece for your artwork this afternoon. Dis reg ja. Wow. Hierdie gaan interessant raak. Die meeste werke op die roete is deur plaaslike kunstenaars. 'n Moet sien. En as jy Avios versamel, kan jy maklik kom kyk, want 'n retourkaartjie op British Airways tussen Johannesburg en PE is net 9000 Avios. Die is die Donkin Gedenktuin met sy 470 vierkante meter mosaïek. Luister, hierdie moet seker die grootste mosaïekstuk wat ek al ooit gesien het wees. Maar wat 'n storie vertel hierdie vir ons? The whole mosaic actually tells the timeline and the story of the Eastern Cape, and specifically Port Elizabeth, with the first one being the Nguni people, specifically the Xhosa people that were in the area, and then with the second one, the British settlers that settled in the city. And then as we see here, it's the mohair, which is Port Elizabeth, the #1 more quality mohair capital around the world. And moving along, it's the produce that you find around the Eastern Cape, which is the citrus and the pineapple. Moving along to the other circle is the automobile, which is very big and thriving industry in the Eastern Cape. And then this is to celebrate the marine and the harbor, as you see there, with the ships that are bringing a lot of cargo in here. And with the last one, you see lions and giraffes, and it celebrates the wildlife that we find around the Eastern Cape. Wel, hierdie is asemrowend. Dit is regtig beautiful. Maar ek weet julle kunstenaars is besig om te konkel onder mekaar. Maar ek probeer regtig gou uitkom want ek is nie so goed in my hande nie. Is daar enigiets wat ek kan doen? Let me think about it. Maybe if you run the history of Port Elizabeth under 10 seconds and back, maybe we can talk. Alright. Wel, kom gou hier uit. 3, 2, 1, go! 11 Mississippi, 12 Mississippi. Well, no. I think I'll have to see you after an hour. No. I have these for you. A wool and clay. You'll have to make an artwork out of it. You couldn't get out of this one. Wool en clay? Ek weet nie wat ek gaan maak met dit nie, maar okay, ek sien jou later. Om nog meer Avios te versamel het ek by die Protea Hotel Marine ingeboek. Julle weet mos hier kry jy vir elke R10 1 Avios en dit verdubbel wanneer jy met 'n Avios kredietkaart betaal. Onthou net jou Prokaart. Hoe lyk dit? Is julle reg? Ja. Alright. Ek noem dit die Shonsters. Ag.
So wat dink julle? Wow, Sean, die Seanster, ek is beïndruk. Jou kunswerk is definitief uniek en jou eie ontwikkeling. Maar gee jouself nog 'n jaar of 2 se oefening, dan kan ons miskien weer gesels. Tema, as ek deur na die volgende ronde. Ouens, wat sê julle? Yes! Wat 'n cool outing in PE. En dit terwyl ek my Avios laat meer word het. Verseker 'n wen-wen storie dien.